almarhum orang yang baik, yang berusianya yang cukup muda ini, tapi mampu telah banyak berbuat untuk keluarga dan adik-adiknya. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, dan semua kita terima. Kami mohon doanya untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan kesabaran mendapatkan yang sebaiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan ya Rabbi, nama walika fi malina ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan arwah al-marhum Emrati Andrian bin Edi Samsul Komar. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Dengan lebih ibu semua. Dono balik badan. Ya, balik badan. Tidak apa-apa. Ini bergeser sedikit. ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح محمد رفي أندريان. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله